Amor won lo pajo dano weng me kit gum. Teka ininge ni ti kit gum lok eni bino bori direct. Ero miru uti iye. Ni chake from luloch magiloy way kit gum ni o ikom wan luak lutadero. Anywa magitika kerone ikom lukaka lupajo pebe. Police money manye ojok Bosco Woodlawn. Police money matie ikit gum bus park manye ojok Bosco. Eni dong tie report me apa wiabirone. Report me apa wiabirone ikom police makiluoni ojok Bosco Woodlawn matie police i bus park tiu i bus park kitgum. Ojok ka unu neno church eno mamalo ni eno ni pe church po jok. Ento church pa ngat ma ojok umako mano lupe ki lok mano complainant ochwalo bor jok. Do jok tika tiyu chente ikom lukit gum i level maraj. Ojok teka ki kelu complain komi kono ini timo bal nyope timo bal ojok winyego ki complainant ojok wajo ni wek ana tim kuman kau ye wapogo chena poga ojok udugula kuo police mala kuo iket gum i bus park ka kenyo church eone church pa ngat maki chwalo complain kome ngat maki doro i police ngat maki reporting ngat maki choyo case kome ojok diyo in no winyo ki complainant kono complainant ayela bal dong chek po bitiyu ka kenyo chek dong mere chek po jok gi chek ma choko chene bot ngat mo ekena ki doro kenyo miru jok ureo chero mako kake mako ki biro ki chako uni ko yor yot ka ojok di wejini ojok mi ka lam ki pepa ni ket chi kai ni iye mi chene lobu wel mo jok ngolo ojok dogo char ojok Woodlawn ojok police me bus park kitgum odogo char la chat dukan la char dukan ngolo wel according to kita ini ruke kwede according to appearance makamigi ojok ka mago dano ngolo wel according to kita eno no initi kwede ka iruke ma leng ma itie o ma inerno a person of class high class mabene neno ni you're a VIP ojok timo the same style kumi eto ngolo wel ma pat wel ma malu wang me chulu chene eno ni ka ojok gi chako gonyi karde waje ien pe balo loki ko ngi cher kere nyim ojok be po bi ye chwele nyim mer mer chente mega mer is business period now ka in ruke la dier kenyo nero we no jok nero ni in itie dano mo me wel mo ma kuman wele bene pe malo bene pe piny ojok miyo kala mi chi cho weli ene ere wechi weli ya cho weli ene ye ni ini bi miyo million achel yeo teka don wel mo ngolo kay kwer mo non pat jan what twisting case o we twisting case kumi ine ka police o twisting case ki chwe ku twe we prison shot o jok vor dano wang me kerusi kai we ai ne ko mtian ero paro mo no ne chawani wai ni ket kong chi ni million achel yendo romi mi abich mo kene don e mi mo mor mege mer so long as
in kam ti ka mede ke donyo wo lao mati police I ket gum I bas pak ma nyew jok Bosco mene style aya ka do ne I pe wen I tie mere ni I group mon ba pen dong enen pere ngenye ni o jok dong weche ni ngoli mi abij ba ngoli ali mi abij ko ngoli mi abij weche ni chak kong ye kelu matiene ko kumberi ka do mo kero wane la chien jomo kene giriyo jomo kene ke dok gang manu gu ye chola li mi abij ero tiene pe gu cholo only 150 boro joga ne cha gu cholo only 200 or 300 boro jog don giti ka ngwecho joga ye kunyo do ber pe don giti ka ngwecho complainant giti ka ngwecho joga ye don instead piano wa tiene po jog pe wa no. So this is what is happening in Kitgum and a lego one machalo kaka chuli a lego one machalo wakme Kitgum and a lego one machalo kaka luo yan kaka luo wati ye lao a lu a dollar kumam kijo mo keneni inaro kijo mo keneni so umiro waneno ni kwang wacha ko bero lu kija ikar mo arabe wero ni dano wa lu tela wa ubet ki chwiny medini don arate aneno chwiny medini peo weng dong ikire kare tuma yang kon kunyo nung peo weng dan do rugo chwiny ma pare de kum du worigi si wo jok Bosco would lao one we are all in the same family of Luo bi winye malik ka lu Kitgum gu kwanyo chiek gu kere chingi ma gu tuj bori kenye ke panga I baspak pian ka dano gore angwera bichiel ma gu mukeno tuji mata file mukeno tuji la duduk mukeno tuji gore chingi mukeno tuji panga ni o jok dong gamete biunu gamu maliel chile be nerbe yin doko liel so wo dano kido na lege lu Kitgum o jok kongunu cho warga ikome ke kwanyo ke Kitgum man legana ka pege kwanyo chirong ara lege lu ken gang dong go kwan chiek kai chingi ke libu jok ke kamo ke go baba because eni dong timanywa utimo for so long o jok like transfer out ke Kitgum ka pege wabi libyo full stop